Lailon Wi-Fi da nongmai kapna bada sokpa Kuki militant ahum rims da purakpada ngarang Erang thokhre. IM na chatharakpani haina village authority na phongdokhre asokpa singlayang bagi lana lobi gano haina rims ki maikai dagi phongdorakle nakala moromdana asokpa sing puthoklagani haina CM na hairakle haire. Mipung khudimaki thamoi shokliba hatpi khraba naga tarukpu phakiba mafam kangpokpi district ki Lailon Wi-Fi khulda ngana ayuk thokiba nongmai kapna bagi thodokta Kuki militant ne haiba ahum soklai security na asokpa sing adu layang na ba rims da purakpada miyam horakpadagi Erang thokhre. Hospital manung security ki lanban ga sap manakre Lailon Wi-Fi ki kapna bada soklaba Kuki militant sing adu gi maming na galen mang Wi-Fi sahi taranipan lunlian daw Wi-Fi sahi kun amasung Paugaw songway sa hitaranipan kawe makoy khul adumaktadagi ni haide makoy ahum nongmay maruna panbadagi sokpane tawdo aduda galen mang Wi-Fi gi lengjum da panba nongmay maru amana thabak ta phawdokhe paugaw songloy gi oi thangba thabak amasung pukta nongmay maruna pan ke aduga lulian da Wi-Fi gi ningjol da lethot cell gi machet na amasung gi thangba khudang dana nongmay maru ama pale haide. Press na phangba paw na hai thawdo adu ngara ayo angan bada Lailon Wi-Fi khul manakta Kuki militant singa masak khangdaba kholai paiba singa gi marakta akanmo ongda nongmai kapna bada makoy hum sokibane nongmai kapna bagi paw ta bada gi manak nakpada laiba state amasung central force sing mafam adu changsin ke security na mafam adu gi akoy bada thiba humbagi thabak sathake soklaba Kuki militant ne haiba makoy ahumbo khudakta lema khongda laiba military hospital da pukhatke mafam adu da ahan balayang piro matong makhata na layang na bagi the central force na akan ba section thoranga loinana Imphal gi Rims hospital da pukhalaki bani haide Lailon Wi-Fi da nongmai kapna bada soklaba Kuki militant ahum layang na ba Rims hospital da pukhalakre habagi paw phangbada gi tongan ba mafam singdagi masing yamlaba miyam khanghaudana hospital tamna thomjalake Imphal West District Police amasung Central Force ki masing yamlaba person singna Rims ki main gate amasung emergency ward mamangda akan bangak sen bagi thabak paikhatke masing yamlaba miyam adubu Rims ki main gate ta police na thingduna thambadagi khanghaudana miyam ama emergency ward mamangda Erang horakhe Erang adu control tauna bahona ringai da main gate ta leramba miyam adusu emergency ward tamna sangsilaktuna hospital manungda laikanariba Kuki militant ahum adu puthokhi gadabani haiduna akan bakhola loinana security ga mukna rakhe nungthilpung ahum lom tabada security ki maikai dagi smoke bomb amasung tear gas cell ahum kaptuna miyam adu mafam adudagi tan khai ki haide haudo adugi matong masing yamlu miyam amana Rims gate mamangda thachin baga loinana Rims board thengkhe thaudo adugi paw phangbadagi tongan ba mafam singdagi lakpa miyamna Rims gate mamangda khongjang sangsinkhe khongjang sangsilba sing aduna lambi thengbaga loinana Rims ki main gate mamangda punna thomjilaklaga kholaw kya lawkhe district police amadi security ki maikai dagi miyam adu chatkhinaba akaknaba matam piduna khangan baga loinana speaker da countdown tawkhe madu phawba pena darba miyam adu chatabadagi security ki maikai dagi smoke bomb amasung tear gas cell kya kapkhe haire phakhiba nagami cham tarukumi hathina halba matung asiba sangse oina phangkhibada pena dabagi horakleba miyamna nung thomjinba amasung nauri kapsinbana chingba tawrakhe security na miyam adu control tawnaba tear gas cell kapada mi kharasu asopan nangkhe Nakala maromda IM na chatharakpani haina village authority na phongdorakre Lailon Wi-Fi da ngara ayuk nongmai kapna bada Kuki ahum sokhiba do CRPF ki mateng lauraga Nscn IM na chatharakpani haina village authority na marasi kre marasi da Kuki ki body kyan su yaning da phongdong narakle Lailon Munlui village authority na thadorokpa cherol amana hai attack adu konsa khul gi maikai da leiba CRPF ki camp ta ki force asigi mateng lauraga Nscn IM na chatharakibane attack adu da khul asigi village volunteer ahum aso apan nangkhe thaudo adu na maram oiraga khunja sing mi paibaga loinana security da thamlamba thajaba du leitre baramaduna thaudo asigi matang da state amadi center gi miyeng sangbi na ba apel tawre haba wafam su cherol asida palle marasida UKNP Manipur KJC, Kuki Jo Council, Kuki Civic Action Committee, Lemakong Area Chief Organization, El Munlui Village, Kangsub, Geljang Subdivision, Kangpokpi ki office na thadorokpa cherol singna mi ahum asopan nangkhiba dubu condemn tawre thaudo adugi responsible mafam adu deploy tawriba central force na pugadabane thaudo aduga mari lenana center na chapchaba loge oiba action lokhatuna chenaba sing phanaba Kuki gi body sing na demand tawre Nakala maromdana asokpa sing layang bagi lana lobi gano haina Rims na phongtokre
ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯦ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕ 183 ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯂꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯣꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ 183 ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯅ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯦ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ UNCꯅ ꯅꯥꯒꯥꯃꯤꯌꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯂꯥꯏꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯨꯏ ꯒꯥꯡꯃꯩꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ NSNIMꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 14 ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ NH-37ꯗ ꯄꯨꯡ 24 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ NH-37 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯡ 24 ꯆꯨꯞꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 2 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤꯕ NH-37 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯡ 24 ꯆꯨꯞꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯉꯔꯥꯡ MDA ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ Highway Surveillance Union NH-37 ꯑꯃꯁꯨꯡ Highway Truck Owners Welfare Organizationꯅ Chief Minister ꯑꯃꯁꯨꯡ Home Ministerꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ National Highway Surveillance Union NH-37ꯒꯤ President G. Sunhailungna ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ Chief Minister ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ Home Minister ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯅꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ National Highway 37 ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 24 ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ Chief Minister ꯑꯃꯁꯨꯡ Home Minister ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯨꯡ 24 ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯞ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯟꯍꯥꯏꯂꯨꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯅꯌꯨꯝꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ Chief Minister ꯑꯃꯁꯨꯡ Home Ministerꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯧꯅ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ Chief Minister ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯧꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯅꯌꯨꯝꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ Coordinating Committee for Peaceꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ BJPꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯂꯦ
Naga misam taruk puna lamhen tu henba Kuki terrorist sing na phakharga matum mutup kaktuna halaga purakle aduga Kuki militant sing di siba yade haiduna rims ta purakhe thawong si palba BJP lengak sina thohan bani baramaduna Manipur gi miyam amadi yellow mi simbu kanba ngamdarba BJP gi lengak ki Chief Minister amasung Home Minister anisi Kuki singi siam amasung Home Minister da haibasi hangba tabani asigi paukhumsu makhoina pigadabani hana phongdokhe Jail da Tainarkle Thasigi Taragi Ayukta Chingamaka Khetri Lekaidagi Debjit Khetri Mayom Sahi Nepunithoi Apokpa KSS Jugesona Hui Puraga walking Satpada Atopa Huiga Chingnarakpagi Wahodagi Thangna Thinduna Soklaba Matungda Lekidaba Thodoki Matangda Police na file Toropa complaint gi Matungina Lokatpa case ka Marilena Parba Mioy Manga Jail da Tainarkle Haide Police Tangarang CJM Imphal West ki Court Judicial Custody Remand Prayer Tauraduna Puthorapota Korna Ayaba Piraduna Jail da Tainarkle Singdi Singjamai Chingamakadagi Salam Saran Sahi Hompo Mahaki Machanupa Johnson Allies Boy Sahi Nipum Doi Boy gi Machanupa Harsan Salam Gojen Allies Taton Sahi Hompu Manga Apopa Laikhidraba S Nimaichan Amasung Taton gi Machanupi Premila Sanu Sahi Nipumanga ne Panbayabadi Thaudosi Matangda Laikhidraba Debjit ki Mayamba Dipakna complaint report ama file Toropadagi Singjamai PS na case FIR number 183 close 6 2026 resta Tauduna Lokhat Kibane Erang jail da Tainarkle Mioy Singasi Pharo Matungda police custody remand lauduna wahang pong Satharakla Matung judicial remand prayer Tauraduna court Puthoraki Bani Haide Masak Fajana Taklaba Chuchenaba Phaba Ngamdriba Karigino Haina Hanglakre Kene Pina Nagamisam Taruk Paraga Sa Hat Padona Makang Makakaklaga Hat Kibadu the Senaba Mi Ama Phaba Phaba Ngamdriba Sikarigino Haina All Naga Students Association Manipur Ansamgi President Hangle Ngarang Nungtil Imphal Press Club ta Pawmi Singa Unabada Ansamgi President TS Angta Sang Maring na Hai Me Tarom do da Kene Pina Nagamisam Sing Phakraga Lehoba Misam Taruk Tam Thina Sa Hat Padawna Maka Kaklaga Hat Khraba Matungda Hatok Piraba Misam Adugi Family Singna Kangpokpi Police Station SPM Sung Tongan ba Responsible Leaders Sing da Senaba Mi Kuntra Hena Ming Amadi Saka Konana PK Adabunga si Pawbolinga na Thaba Amata Lokalaktre Amadi Masikarigino Haibasi Ansam Amadi Naga Women Union na Kangningi Haiba Wapam Mahana Thamke Yamna Sarang na Ladingai Matamasida Arang Lailon by Fay Kunda Tokiba Todokta Militan Haina Sinaba Asopo Kulai Bible Sing Central Force na Section ng Akselaga Imphal Girions Hospital da Pukhalakwa Asigumna Nagamisam Taro Adusu Protection Piram Labadi Asigama Phibam Ama Tholam Loihake Mathong masak khangdaba MLA sing resign tawro assembly dissolve tawro haina phongdorakre miyam gi punsi lanthungak senba ngamdraba mathong masak khangdaba MLA sing resign tawbiro amadi dissolve tawbiro haina CPI Manipur State Council gi spokesperson RK Amusana phongdokre Khurai Local Council CPI na sinduna ngarang Khurai Sajole kai da pangthokiba pawgi mifamda CPI Manipur Council ki spokesperson RK Amusana na hai democracy chatpaleba amada mikhal pangthokliba simiyam gi yaifana bane adubu ngasidi yaifana bo oidre mangnabagi maram oide Mikhalda Papa Mihut Su Khanbagam Dress Sel Talaga Lakwa Kangpuna Miyangi Mihut Oirakpana Lamdamasi Nomonomogi Phibam Soksilakpane Manamakata Adun Hai Lamdamasa Tokibasa Home Helaba Irangasi Atopa Leba Amada Tokpanate Nasi Papa Yumai Taba Mi Hatpa Lepton Satari Basilaga Senaba Mio Amata Paraga Serapi Kibalaitre Aduna Lamdamasi Rule of Law Laitre Langak Namayambu Tumit Kang Oina Kale Haibani Haike Lamdamasi Miyamasibu Jelda Tambagum Tamle Harduna BJP ne communal politics Toro Manipur Machet Thugaire Nagamisam Taruk Pakraga Tamtina Halaklava Pawa Langa Asina Kaisu Taude Aduna Tok Libairang as Central Amatiste Lagana Tokan Bane Makona Tokan Banina Maralabami Kaya Kanasu Pada Bane Masagi Taudang Kangdaba MLS Miyamna Para Tambipam Tui Central Government Satariba Proxy War Kudak the Lepkadabane Hanasu Pondoke Mamanaba Katu Nahat Kre Amana Sokle Hade Uttar Pradesh ki Moradabad district Mioy Amana Mamanaba Amanumana Kap to Nahat Kibagalana Atopa Amana Aruba Pibam the Sokle Hana Police na Pondo Kre Police officer Amana Pondo Pamatung in the Mamanaba Ahumdagi Marakta Maraitam Rapadagi Taudo Adu Ngara Moradabad district ki Khanpur Kunda Toki Bane Mahana Haike
ngara angkit amasung ajit kauba mamanaba ani manak nakpada leiba umang amada chatke amadi mafam aduda bisal kauba atopa mamanaba ama hana leiramke adubu khanghaudana wafam kharagi matangda makhoi ahum marai taunarakibaga loinana bisalna nomaina kapada angkit khudakta sekhi amasung ajitna arubu phibamda soke thaudosigi matangda police case ama lokhotpaga loinana bisalgi khongul linaba amasung phanaba hojik thi humbagi thabak sathare haina mahana phongdorakle Muzorida skydiving plane kaibada pilot amasung skydiver taramathoi sikre United States ki state ama oiriba Muzorida skydiving plane ama kaibada gi skydiver taramathoi amasung pilot ama sikre haina authorities singna phongdorakre plane adu Muzorida leba Butler Memorial Airport tagi hek paikhat kharaba matung laibak thiba thaudo adu thokibane haire Missouri State Highway Patrol na phongdorakpa warol amada Kansas City tagi mile hompurom lapna leba Butler ki airport manakta thokiba laibak thiba thaudo aduna plane aduda tongkhiba miyosing adu loina seki haina ahanbagi report ta phangke laibak thiba thaudo aduda laikidraba sing adu skydiver taramathoi amasung pilot amane haina Bates County Emergency Management ki wangangloi amana local television station Fox 4 da miyam sengdok parol thamlakhe US Federal Aviation Administration FAA nasu ahanboina phangkeba pawdam amada aircraft adu ayoki pung 13:30 chatbada miyoi tarani thoi tongduna airport adu thadokibane haide Lamdam sigi lomi singda hargi awatpa lehalo haina Chief Minister Khemchana phongdokhre Lamdam sigi lomi miyamda har urea gi awatpa lehaloi hojik har marang kaina leidi haina Chief Minister Y Khemchana phongdokhre Nongju tha yausalakpaga iroinana Imphal East Imphal West Bisnupur Thawbal amasung Kaksing district ki lomi miyam gi damak urea thanna yawba truck nipal lam thabaga mari lenana Chief Minister na mathaki wafamasi phongdokpane Sanjen thongda leiba Manipur lenga ki Agriculture Department mamangda ngarang pangthokiba lamthabagi thauram aduga mari lenana Chief Minister Y Khemchana paumi singda hai mamang sahida har bag lakh amaga lising marphurom lomi singda yenthoke sahi asigi oina urea har bag lakh anirom thamduna hargi awatpa lehandana bahonare district amagi tongan mafam singkhalaga yenthokriba asida har phanghaudaba leirabasu thoidokna waningai leite Agriculture Department da pau piraklaga athubada phangangane mamang sahida distribution point 99 da har phangalamba do handak sahi oina distribution point chamaga yankhai da urea phangangane laibasigi oina chemical fertilizer sizinabagi sang hanthaduna organic amade natural farming da mai onsilibasida state asigi oina so ahenom yang thamle state asigi lopam hectare samri rom organic farming da onthokle ahenba hectare samri amaso organic farming da onthok na bathaurang paikhale Agriculture Department na organic fertilizer kg manga da lupa samri ka marphu piramba do somna tagi lupa chani yankhai da phanghale haina so Chief Minister Y Khemchana phongdokhe thauramadu ka mari leinana Agriculture Department ki Director Peter Salam na ngarang Chief Minister na lamthariba urea singasi ahanba phase ki oina tongan distribution point nipan da lomi singda phangangane Chief Minister ki pautang matuina urea distribution point maudramapan oiramba du sahi sigi oina point chamga yankhai da hengale lomi singna point sing asidagi Aadhaar land pata tenant certificate natraga farm card ama hekta puraklaga loba yagane special distribution camp asi loirabasu lomi singna urea asi district agriculture office da phangangane haina su phongdokhe hojik bazar manungda traffic ama thangna thilamle haide thangna thilamniba mioi adu nan thoktuna cn khrehaide makhatawa pau ngaiminase nakalamaromdana khurai ahong pungda lamgi wahauda nan manipuri sing amadi maitai imaiben singi marakta irang thokhre makhatawa pau ngaiminase